खाइसौलो व सौरी मासे नुरे लस्टा सक्ष्ट पिन्तुना सचिव न्याय सुक न्यावा मिजो जना थोप्रस्तोता सान्त्रा साकी सिकपिन न्याने हाजिर जुए न ठौय ज्यादुले सकल नियम पास मिटा जोजल पाना पा लस्कुसदु ठाउँ नेपाल सम्बत झिन्छ व पिपी 14 पञ्चमी ख अष्टैको 2081 साल वैशाख सौलो अर्थात् वैशाख महिने 1 गते सन्त्रबार ठाउँ खाइ सौलो नपा खोपे बिस्का जात्रा व विक्रम सम्बत गठ नुर खाइ सौलो बिस्का जात्रा व नुरे लस्टा सकल नियम पास मिटा यक्को पिन्त्रन देसिया जुना ठोक्सिए ड छु कठाइ पकामो क न्याय पको सुक्क पुक न्या फेमरका मनन्तुना ठाउँ चन्द्रमास कथा 14 पञ्चमी ख अष्टैको सूर्य मास कथा वैशाख शुक्ल सौलो जुल वैशाख सौलो त मे संक्रान्ति न टागुया जी जलखले देशे परम्परा कथा निगु कथा पात्र छलावया तुङ खण्डो छगो चन्द्रमास कथा तिथि अले मेगो सूर्य मास कथा घटिए चन्द्रमास नेपाल नप मे पिन्छन नख चख चार पर्व कथा छ सूर्य मास तासा गटे कथा नखल चखल म छ तर सूर्य परिक्रमा कथा ठै ठौया कथा यो गणना दो उगे त गणस विक्रम सम्मत कथा नाच नाट छ मेकथा गुक्ता मेकथा नाच नाट डेमा थेको जिगो एकति विचार जुल ठड्दैगो हुने छुटासा सूर्य मास कथा यो निल्याय त विक्रम सम्मत तया टसा ठै आविष्कार पार्टे जुगो मखुटे यो खप्या हो तर नेपालले ठै त लिपा राणा काले ने छलबले जुगले ठ भारतीयको सम्मत कथा ठिगा छ नेवा समाज नपानी से विक्रम सम्बर कथा मोक्सा सूर्य मास कथा खाइ सलो व घचक सोलो त मोटो बिया हनावे आचुमलो ठय कथा ठौय निट नेवा तेस खाइ सलो ठ्यावे आचुन बर्खाइ चाज्या टुप्ले पुआय लुए जी पुआसेको आदि जी ओके पुआय लुए मुजिक त अछ तिर्ते खुनु मस्ते त खाइछि चंग पाला बिचुला टुंकेको चलन्दो मस्ते पाटे किमदाया चुङ दुसा कने खुने किम क्वाया पुआ याउँछ चने ठय ल्याखा खाइ सलो खुन खाइ बसिया चुली काट्ना क्वाटी डागा टुनिगु याइ ठोन वासय मात्र कथा जुल खाइ सलो बले नेवाते थिचि थासे जात्रा न्याइ ओकेसन खोपे बिस्का जात्रा ना जा थो जात्रा न सूर्य मास कथा खाइ सलो खुन टाटे न्याकी जात्रा जुल ठो ना प खाइ सलो खुन टोखा सपन तिरट टिनाचु माजु फुचु माजु लासबाको सुस माजु बागबा अस्टियो सिपुचु ना प मेठान मेला जुइ थो जुल थौ खाइ सलो व सूर्य मास कथा नु नै बारे छपा ख ठौय नापाङ मिना छ तो मे रमेश कपाली व अखुन मेम छम्पासा पुरुषोत्तम तमको जो देशे मे हाक्टा इनापना देगली न वेकै इनाप लुमगा ठोम्मे हाकितना नाप तमको बाजु चाहिँ मेसेन्जर छपु मि छया एउटा चाहिँ जानकारी बिया तर उगु मे मुरुगु न चाहिँ तमको बाजु त चाहिँ जानकारी बिया छ न आ न्याना दिस काजु आजको खैगु ख स्यागुले सटैगु ख चोमी दुर्गा लाल श्रेष्ठ लेव हा राम प्रसाद मानन्दर न्यामी पासपिङ ओखन जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ शोक जंगोटेको बुखं फना वेकै शोक जंगको स्टार्ट दुनुगलन से पिन्तन विषय अजन वेकै पाखे नुगो ठिगो मतनै मे दर्शन मे चेतनै मे व देशीय मिन्यन डेरेको आस्याना आन्जना दिस वेकलन याटपति सबै बालापति चाहिँ जागरण मे याजक खोइगु खाजी स्यागुली सतैगु खा झिमसिनी धैगु चीजक खोइगु खा गाजु याजक खोइगु खाजी स्यागुली सतैगु खा झिमसिनी धैगु चीजक खोइगु खा
झिमसिनी झिमसिनी भैगु चिजक भई दुख लाभयाजक दई गुजूसा जीत में अधिकार ना जीत जियो जीगु निम्ति क्षम जी बलिहार ना लाभयाजक दई गुजूसा जीत में अधिकार ना जीत जियो जीगु निम्ति क्षम जी बलिहार ना जीगु साहे पक्षपात क्यों बुराई निकार खा जीगु साहे पक्षपात क्यों बुराई निकार खा घाजु याजक खोई दुखा जी स्यागुनी सातै दुखा झिमसिनी झिमसिनी भैगु चिजक भई दुख 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 nyana jila jajo napang mi nunga sarante wong jajo na thiti kotha sticker napa jojol pa pintuna suba छ्या या दिप्नु ना भने डक्ले नपा सुदेश लाकार विद्या प्रधान परिवार रवि जोशी कान्छपाई कोजु रत्नमाया जोशी राजु सिक्राकार रमेश कपाली डुवाल विजय मानिक साके गीता खर्गी युजर एचओ 6PQ 6JA 7R मुनिन्द्र बज्राचार्य रवि जोशी रत्नमाया कोलु व किरण खर्की टटे वंग जाज मुकञ्चनी नियमित शेर नाटी गुजुल ओकी मध्ये राकेश महर्जन नरेश श्रेष्ठ सानछोरी साके राजवीर डंगल किरण स्यामी मदनमान राज भण्डारी रामबाबु श्रेष्ठ सुदेश लाकार रमेश कपाली नयाँ खबर नरेश यम श्रेष्ठ व आनन्द मोहन रञ्जित ख ठुली मध्ये नरेश श्रेष्ठ जो छिनसुङ्गो ग्रुप रमेश कपाली जो छिन्खु ग्रुप व मदनमान राज भण्डारी जो सुङ्गो ग्रुप शेयर नाटी गुल चिकमी सक्ष्ट यक यक सुबाडु कमेन्ट बनि गया डक्ले नापाउ कमेन्ट किरण स्यामी वेकला गिरिजा प्रसाद जोशी चेखुको बुनिए लस्ता वेकप्रति डुनुगला या श्रद्धाञ्जली दिगाटे दिला ठटे हरिनारायण मानन्दर जुन महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी चेखुको बुनिए वेकैट श्रद्धाञ्जली दिछनाहरुका चुइ दिथेन्तो मदनमान राज भण्डारी जुन जुजल्पा शान्तराजु नमस्कार भवतु सब मंगल आज नेपाल समर्ज 444 चिलागा द्वादशी शनिबारको सबैमा जुजल्पा भिष्ट सबै सुखी र निरोगी हुन् ह्याभ ए नाइस डे अर्थात् दिन राम्रो होस् गाटे दिथेन्तो राजेन्द्र श्रेष्ठ जो भगवान शरण भिष्ट जोजल्पा शान्तराज दुर्गा चुइदिगदो अले ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जोजल्पा शान्ताजु सदा झ्याजो नेवा मिजो 152 प्रस्तुतिलाई छपटा आपला सुपायर गा चुइदिथेन्तो अले किशोर टुसो जुन जोजल्पा शान्तराज दाजु 152 एपिसोड प्रचण्ड हरि राजो पारेसले गिरिजा प्रसाद जोशी मे दक्ले सागो एला न्य छजा याउ के न्य याजन ठोटे युगे ओगमिना आनन्द वो ख मेगु छपन दु अमरराज दाइसले ठगो टुयुको पजिगो जिन्दगी ख ठो मि जिता डक्ले योग मध्ये छप ठन ख मरमा गिरिजा प्रसाद जोशी स्थाबेस जाजो न्यायपिटाल थजग मे इलेसले डोले सुले जग निन्दो यफमेला न्यारे छकन ठोन्ने हाको टामरो जिता यो योग मिन्यंका बिजावले क्रिटिक जुया मोरमा गिरिजा प्रसाद जोशी त श्रद्धाञ्जली देशासे थौटा ठुल जग ढाल यो दुगो लिपटाक नि सुबार का वेकला चुइदिकुल किशोर टुसज ये कमेन्ट है रमेश कपाल जो ठुक्टा छकुच तनाडला
जो गुर्जो छसिकटा नुगो खन्यवेटा इनाफेनर गाटे दिउजुला ठटे केसरमान ताम्राकार जो ठुक्न चोइ दिक्दो न्यानाचना सान्तरा जो जे अमेरिका न्यानाचना जो मुरुगु सान्तरा साकी जे छेसन यागो नेवा मिजो छौ जो मुरुगु जाजो ख वेकटा आफ्नो सुबा व पिन्तना वेक नेवा भाया अमिन सामी ख रगा चाहिँ केसरमान ताम्राकार जुन चाहिँ दिउजुला वेक चाहिँ ठक्ने अमेरिका ख यको डेमले वेक नेपाल भाषी छम चुमिन ख फ्लामे रामा मला वेकला चाहिँ अमिन सामी रगा टेडिउले तो स्यामी डावले छि नेपालले चाहिँ स्याम त थ्यान्स निला तर वेक चाहिँ छन् चोदो अमिन स्यामी गा वेकला चाहिँ ल अमिन स्यामीले मको अमिन स्यानी ढा थ्यान्स होला अथवा जिन्सको छ सुपटी करेक्सन नो टाइमलका रमेश कपालजी कमेन्ट टन्टो नापाल जेन्यवाकले टस्क हनि बम नेपाल भाषा महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी चेकको जन्मनी लुमङका वेक प्रति श्रद्धा सुमन तथा वेकल न्यव्याडीको सफ्टी चोंगु व इलेबिले एफएम रेडियो निनाव्या तनको वेकै रचना ठोगो नेपाल भाषा मिन्यन खना वेकै त लुमङका जिगो व्यक्तिगत कथा सरदै स्वान देशया नमन याना चुना नापा वेकै पार्टी सरी ठो हलिमे मोर्सा वेकै चुसा पिजो स जिउ नुगले दनी अर्जिया वेक महाकवि बैकुण्ठ बास लामटेको मन टुसे वेक प्रति बिचा फंका चना सबै नाजम प्याखा सिमी पाजु गोपाल श्रेष्ठ इनापे हिन्दी फिल्म छोटी सी मुलाकात या छपु मे प्यारोडी ठमै हालाडी मे लगायत घाटु मिना पैना मुख च्याफु मे हाकात ल कपले भाजो छिसा चुइदिको छोटी सी मुलाकात प्याखा मुखने छ एक बार मुस्कुरादो खठे छ होला ठुका जिटा ठुक्न चाहिँ जोले चाहिँ थन जि ट्याच नदुल मुखसा जि छिम फना छ आना छु चाहिँ कमेन्ट सकायके ठो च्याफु मे हाला दिपे छचिकटा मिटा पलिखेल भाजु प्रचण्ड राज राजो पाडे ओम विक्रम विष्ट स्वयं गिरिजा प्रसाद जोशी प्रेम श्रेष्ठ अमरराज शर्मा नगिना जोशी व भाजु अकलमान महर्जन व घाटुमे हाला दिम वेक सुख ममिसले गाछु ल जिठो मिटाले न चाहिँ वेक नाल ट्या मतला एन वेक चाहिँ हालाटम घाटुमे हालाटम पटी फ्लामी हालाटम पटी शालिक राम ढाठे चोकला ठो चाहिँ यकिन मुजु पटी खंचट चाहिँ ठन जानकारी बे उजला कमेन्ट स्वाके आवेग नेवा मिजोलिया 153 वरिष्ठ संगीतकार व गायक रामप्रसाद मानण्ड रेट उखुन्टिनी नाप्ला वेक मस्के डुगुले लेटया वेकला हालाटोपटी खाजुआजको खैगु खछि स्यानुग्लो सोतैगु खटाउ मिचका हना हागा दिट जि इनापियाना टका वेकला चुइट ल कपले भाजो आ छि चाहिँ इनापना दिउले चाहिँ थोमिटा जि लुमङका थौजे दक्ले जाजो नाफांगु मिना हाके चुन छिसन्जना दिल जेरि चाहिँ जि मनाउँछ न ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जी कमेन्ट ठुक्टन्टु जो जल्पा शान्तराजु जाजो कोचाको पोंक जना कमेन्ट याको चले डक्ले नापा मिया हागिन पृष्ठभूमिले नेपाल सम्मत 160 यन्या पुने खुनो 48 दुय क्याटोको उमेर मर्म छिटी सपु हो काव्य महाकाव्य चोमी सकुए नाजाम महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशीया 86 दक्यंगो जर्मनी लुमका वेगै त बिचा हाका सुरुजुको जाजो या नापांगु मे छंगु मुले सिम खसा बोले मे व पाँचरे नापा सपुडको डक्ले लिपांगु मे निफु मे हाका कोचाको जाजो नापले पस्वे बिस्कसवा व जाजो या लागि छपटा यकु सुबा गिरिजा प्रसाद जोशी स्टाबेस जाजुले दक्ले लिप 5 रे नापा सफो डुगो निफुमिया हाका अन्थन मिनट कोचागो स्टाबेस जाजो ता भच्च मुछि थे छ अथला जाजुले ठो फुक्को मिट नापले प न्यन टुंगो जुसा डक्वे मि बाला तला ओके मध्ये प्रचण्ड राज उपाध्याय सले ठगो एला स्वावो मिव अमेरिका जुगो छौ जाजुले नाजम पप गायक ओम विक्रम सले ठगो यले जोम ठौकने अमेरिका मुनिन्द्र बजाचा जो रिकट ना छया हगो दक्ले योग जी सोमचा ओकेसन जिमा हाको मैचा ठो ठोसवा व मिव अठिया फिल्म एक बार मुस्कुरा दोया तुझे देखा तुझे चाहा हिन्दी में ले स्वयं गिरिजा प्रसाद या दुर्लभ सले ठो सकोय चम डाक्टर बाल गोपाल श्रेष्ठ जुन छया हो नेवा मिना जिता टस्कै यो तालर गा वेकला चुइट ल वेकला चुइदिउ पटी चाहिँ मुनिन्द्र बज्राचार्य ठौकने अमेरिका का वेकला चुइट ल वेक चाहिँ अमेरिका मख वेक चाहिँ ठन यले दुर ठौकने ला ठन जिम शिव पटी ख स्पष्ट न ल अले वेकै छुको कमेन्ट लियो त नि ठुक्ट दक्ला लिप स्वर्गीय महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशीटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली देछया जिगो कमेन्ट ठने कोचाका सुबा जयमा भा मेगो सन्दर्भ हाक्न नपलारका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन चुइदिउ जुला सुरेश ताम्राकार जो कमेन्ट टुक्टन्टो सान्जा दाइ जुजलपा जी सुरेश ताम्राकार अमेरिका छिको ज्यादा दक्को न्याना अले न्याङ्काना चुना दक्को न्या ज्याजो बाला ये पिस्छ न्यन दैथे च बच्चल लिमला उले कमेन्ट या म फ्याचना ओके लागि सरी रे छिको ज्याजो 151 ठंगो लस्ता सुबा नापा पिन्त्रन टेस्या चुना मध्यको ज्याजो न्यामा पिन्त्रन का वेकला चुइ जुला सुरेश ताम्राकार जो छिटना चाहिँ यको सुबाटो अमेरिका निसे चाहिँ तो न्याना चाहिँ कमेन्ट ना दिगुले अले चाहिँ इलन लाका न्याना अले कमेन्ट या दिपे सकिष्ट यको सुबाटो अले खाइसन व सूर्य मास्क न नोदे लस्ता पिन्त्रन टेस्या चुना
कमेन्ट पनि उजा ठनिएको छ ल आ सुरेश ताम्राकार लुमसी ओलिया आछन ताम्राकार भाजुया च्याटोपट्टि मिनिना छ साछने सुरेश ताम्राकार भाजु मसुमपट्टि गायक भाजु दुई फुट क चाहिँ ध्रुवलाल ताम्राकार ख हिसिडुम टुयोमै ठुम्मी चाहिँ चिनाटम अशोक श्रेष्ठ अहिले लेट्याटम सुमन कपाली ख अहिले हालाटम ध्रुवलाल ताम्राकार Hisidum tuyo may ca Hisidum tuyo may ca Jigunu gata kena changu mikhaca Jigunu gata kena changu mikhaca That's matlab Dega ko salo hiti ca Dega salo hiti cha Chano ya kam hai macha Jino ya kocha Chano ya kam hai macha Jino ya kocha Hisidum tuyo mai cha पुठका चुनमट छ जित सुनक नबलावा Guli mo chamazam माई पुठका चुनमट छ जित सुनक नबलावा न्योमो ससोइ चो छ जिगु कि पाचा Chaswele chango kipa दिगको सलो हिति चा दिगको सलो हिति चा छन या कम है मचा Surya. जिन या कचा छन या कम है मचा जिन या कचा कया जिमाल छ जिठा सुंक यक्नवा Mama ji न्याको कया जिमाल छ जिठा सुंक यक्नवा यक्नो हे चोना बिउ छ खाली दुनु गचा Ishi marma दिगको सलो हिति चा दिगको सलो हिति चा छन या कम है मचा जिन या कचा छन या कम है मचा जिन या कचा हिसिदुम तुयो मै चा हिसिदुम तुयो मै चा जिगुनु गता केन छंगु मिखचा जिगुनु गता केन छंगु मिखचा दिगको सलो हिति चा दिगको सलो हिति चा छन या कम है मचा जिन या कचा छन या कम है मचा जिन या कचा हिसिदुम तुयो मै चा हिसिदुम तुयो मै चा हिसिदुम तुयो मै चा Nyananjila, Yishidum Munchemi,
नियर खुइर नि सोनी गई छै कि पास बेले छौकुटा चिता न्याय बिस्सनी उबले केपटे छेली माटा वे फुसे पुड याचनी चुट दैम हो नेवाटे पुलाउ छै स्वरूप ठुले जग जुयाचना लिपटिन ठोसे न टजा जुयाओ चिसा छियो पुलाउ छै जान भसवागो सोंग पिंग खवै बारे छटाच ट्याट न वो ख पुलाउ छै चनि छेली माटा चोट वो बैगट जग जुइला खासना चिसा सियुगो छै ट ठटिया ख ठया नि छेली माटा वो बैग जग डुगु चाहिँ जुयाचन नाप चाहिँ चोट मोरु जुयाचन ला त लिप चाहिँ सर बजारे छेली माटा चोट बैग चाहिँ खण्ड वो जुल तो पेंग खन छुडार युज कसवे दक्सवे नापा छेली तो निग आखा चिना खंग छव जुपटी ख छे वल्दी थन छेडागो चुनीगो छेडागो जुल लि आखा रासा दि आखा या अब्रह ज्या लिजुगो खण्डो तागो मतलब छे डी अथवा छिडिना चंगो बोइट छेडी डाला लेप छिडी न छेली जुवङ ज्याचन छेलिया फुसे चंगो तैट माटा डाला माडावले मासकी माकिसी मामे आदि लुमासुव ठयक त छेलिया चुए चंगो तैट माटा तल माडा आउ ठन मुख्य गुटा आउ जेफु नेवाटे उबले छे मुट दैगे माटा ख अनि डेनिमोटे अटल चुनी सुन वसा माटने चुना खफै ठय माटै लिउन छ चुने जेनिकोटा जे जेनिकोटा पेपुङक ठुको आदि जी टुक्न स्पेले ठो छेली फुसे चंगो तैट माटा ताउ खला ठैगु चन मोटी हो लिप जुबले छेमगना वया अथवा सम्पति दया वया छेमगटे जे अले माटै चुए मेगु छोटो छाउ यात अर्थात छोटो तल्ला ठपे याउ यात ठयटे चोट डाल चोट निगो आखाइ खंगो ख चो प्लस त अर्थात चोट चुएको टं जुगले ओके त चोट डाल थै चुए निवाटे जाकी ठिको ठा अर्थात कोचिको बुके ठा जुगले बैग डाल थन बैग या पूर्व रूप v प्लस गल ख v प्लस गल या v गल जुगो न अले v रेगो कोचिको बुकेको गल रेगो ठा डेगल सागल बखौ गल चुले गल ढाठेन टं न v गल जुगो ख ठोखङै त खे पासे गठिको अठिया छलाउ याचन लेफ जुबले ठुनी मगना छे चोपे छ चोटे फुसे न मेगो टं छाउ याना हल ओके त पेट जाले ढाउ या त ओकिना हान टं छावले न्यार जार छे ढाल छौकना लुमंके ओबले नेवाटे छे निखे पेसो लुइको पौटे माउ कारण ठन अपो वावै गुलिन ख भुइग अर्थात बैगै फुसे मेगो छट छावले ओबले निसे पो वला छड्या कोसिटे उचलन हो खण्ड वया नापा नेवाटे छे कोसि मरो कोसिया पूर्व रुट कवसी ख त कवसिया यता खेबास कोसिना छलावया चमुण्डो नेवाटे छिनापा स्वाउ निग पेंग खौ ठने कोचल ओखने जाजुले रवि जोशी जो कमल क्षेत्री जुया छफु मे इनापना दियो ख ओखनो चाहिँ ने गिरिजा प्रसाद जोशी व पाँचरे बारे मे हाक माउलिन चाहिँ वो मिन्टु मफुलि ठौ चाहिँ हाका चाहिँ दुठेका चाहिँ निनादिसँग कमल क्षेत्री गजल मन सुएको देवा मिखा ठिक फेवा संसार दो मटु सुयाज्यो ठुम जे च्याटमपति लाभ रत्न तुलादर ख अले संगीत हालाटमा कमल क्षेत्री ख निनादिसँग गजल माला से गुदेव मिखा लीम खमुए जो तुई के भैव संसार दो तुई के भैव संसार दो तुई के भैव संसार दो मटु साचु माला से गुदेव मिखा लीम खमुए खोया बिमा दुख खोया बिमा दुख खोया बिमा सुख नीला बिमा नुगया निशाना नुगया निशाना नुगया निशाना सिचु की Lim
Tui ke theo sansar du, tui ke theo sansar du, tui ke theo sansar du, mathu sachu ye ju, mala se gudevo mikha, lui makhavo ye ju. रसहीन जिंदगी, रसहीन जिंदगी, रसहीन जिंदगी, रसली में नीला नीला जन्म का छिपा सा जीमा, जन्म का छिपा सा जीमा, जन्म का छिपा सा जीमा, छम छम देशियो माला से गुदेवो मिखा, lui मखाओ ये जो। Tui ke theo sansar du, tui ke theo sansar du, tui ke theo sansar du, mathu sachu ye ju, mala se gudevo mikha, lui makhavo ye ju. कमल क्षेत्रीय गजल टुङ्का नेवा संरचना बारे छटवाचता नेवा ते वास्तुशास्त्र अनुसार न्यागुलिङ बिजोरजी अटे मतलब सुरासा झ्या छुसा सोपा न्यापा नेपाजी अटे डलान कवन स्वकव न्याकव नेकवजी स्वान टाठवन ने टाठजी फल्चे कवन स्वकव न्याकव निसेन नेकव वयान्चना अपव बिजोर हेजी हिटिकाले न हिटिडा छरा निरा सोरा न्याराजी ठटे लुटी नापा नि छरा हिटिख लिप वेन ज रनबहादुर सा हिटी संरचना विपरीत टरा छरा हिटी त्या नि निरा हिटी नाब्यो ख ठोजुल नेवा वास्तुकला एक ख मुस्ताङे चंग सचिव चारा हिटी नेवा वास्तुशास्त्र पन जोमला वंग नेवा मिजुले अमृतमान जजो नरेनमान या कयो मेज बोले मिसफ इनापना दिउ ख ओखनु चाहिँ थोमी दुठेक मफुले थोमी जिके मुरु न ज्याचन एजुली चाहिँ नरेनमान जुया हालाटो पटी चाहिँ छौ मेउ छमे थन हाकी जना गुलीबाला छंगो ख्वा स्वे दैथे छ मुखु बिना होग स्वा ठेठे दैथे छ थोमी हाला लेटना लेट याटम पटी नरेनमान जुया ख जुया टमे रासन नरेनमान व बाबुकाजी सवाल ख नेनाडी छ बानस चौमे छंगु ख्वा स्वे थै थै चो गुली बाला छंगु ख्वा स्वे थै थै चो मुखु बिना हो गुस्वा फ्रे फ्रे थै थै चो मुखु बिना हो गुस्वा फ्रे फ्रे थै थै चो फ्रे फ्रे थै थै चो गुमिखा छंगु गुजुका गुमिखा गुजुका गुमिखा छंगु कुली
कुली कुली चिगु सा गुजु कागु मिखा चंगु कुली कुली चिगु सा छन्त फना दया त पौ चे चे दय थे चो छन्त फना दया त पौ चे चे दय थे चो चे चे दय थे चो छनु मखानकी छन्त छनु मखानकी छन्त छनु मखानकी वै मकुन्य हेन छन्त कुना नुगलेता वे वे धय थे जो छन्त कुना नुगलेता वे वे धय थे जो वे वे धय थे जो मुखु बिना होगु स्वा ठे ठे धय थे चो ठे ठे धय थे चो रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यौवन रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यौवन भमोजुया छंगु जख वे वे दय थे चो भमजुया छंगु जख वे वे दय थे चो वे वे दय थे चो चिकुलायानी भाजथे चिकुलायानी भाजथे चिकुलायानी भाजथे छंगु मायाना चिकुलायानी भाजथे छंगु मायाना तिमिला जुया छंगु नुगले त्वे त्वे दय थे चो तिमिला जुया छंगु नुगले त्वे त्वे दय थे चो त्वे त्वे दय थे चो गुली बाला छंगु पा स्वे स्वे दय थे चो मुखु बिना होगु स्वा त्वे त्वे दय थे चो त्वे त्वे दय थे चो स्वे स्वे टेठी चंगु ठे ठे टेठी चंगु मिनुका आ सुनाजित तावे सुनाजित लावे ढका चनि ल्यासुम मेजु चनि थयु मुनि खंफया चोपटी मिनिना दिस थुमि चया वो लेट्या तम विष्णु जलमिए ख हाला तम सपना स्त्री ख थुमि किशोर टुसाना सुनाना मखंक मिस्ने रे इनाफना छया ओपटी ख लोमनि ढका चनुगु लुमंगनि ढाकितेना अन्यना दिस किशोर टुसय इनापियमि
लोकशैली च्याटोग मिटुङका ओखुन्तिन वंग लुकुन चरे पाँच चरे खाटु मिटुङ न्याना पाँच चरे लियो फुलिया लुमङ काटिस धुनिया सर्जक जेसुरमान प्रधान ख वेगला ओखुन ठोटुन छयाउले रेकर्ड कोचाटुङले ओखने ह्याक मखना ठौ ह्याक जना न्याना दिस ठोटुन न्याना चाहिँ पाँच चरे लियो फुलिया लुमङ काटिस ठौयुको सचिव निये सुकग नेवा मिजो कोचल ज्याजो निना लाइक कमेन्ट हो शेयर ना डिपे सक्ता हनच क सुबाबी आजुना मेघवाले सचिव निये पिको नेवा मिजो जना हन नापला वे वइगवा न्याइपुको हनि फेमा ठोजा टस्क वाफे वइगु छाख ठय झाले उबले रंगशाला कान जुया टम छिल ल्याम टम मरुको ठो ज्याजो रेकर्ड नाचुनले दियो मोबिङको खना उबले खनलुमसु मेघवाटके लागि थो प्रस्तुता सान्त्रा साकित बेर बिया दिस ठौट बा लिपा हन नापला